Atongeria Bandhuki Mbithi kuma atigania nibezete amwe na kwariria giti kia spika wa mbunge ya Meru ori MCA Baberu bari mbaru ya kunyuithwa muma na gutara uria bakwenda ajukia kanya kau bakiaria baugite Meru iri na mari za thatu na kiri thirikari ya kagita gaka atigania niyo yonka itina muntu ndene utongeria na kuo spika wa mbunge ya Meru abatere kuma ntereu kumane na bubu ne bendekithite wakili Marius Maranya kujukia kanya kau mukiru wa Mithika na Ntetueji. Igite niriru arira kuthuro kwa spika mbunge kaunti Meru rwitete na mbere atongeria Bandhuki Mbithi kuma Tiania West na East baritete kayo kao bakie komwe wao wakili Marius Maranyora kuromba kanyaka na rabarombete MCA barabathurika itene kamwe na governor Kawira Mwangaza kwa Elia Tiania munono ntobwa kwethira kaitene kabatena kanya no kamwe ka utongeria kaunti ne Meru kankoria buru with a lot of humbleness batutu etigania buru Kawira ke otulo as our governor indaikero ntukwenge na wire ato balance twinte na auto balance twinte itokona buru egembere na women rep na deputy governor tuketweta imentu tukaile tukona kwina senator na kwina governor kwa hivyo tigania otebio twina byo buru lakini yake akomba atwaileria atika ka speaker atunenkera ko itolo itawirwo muno turi atigania twina mwana to kuma tigania tumwendete tonete itite ngui kuma itaria munya au make government ya munya yake government ye kireitu na wakibwega na wakainya government ya Isiolo nonto yao akiria to yawe Maranya bombere madam uketha buru no twendete twitigania twalilia mwana uno mwana ora ethaira buru uti muntu aru ya noe muntu mwega na muntu ora tumeayataniria we na wamurera wa kireitu nonto kireitu kajitaire bakithetera wakili Maranya atongeria ba na wakili kurikana goro bare mchukumano na kidogo na honorable wetu governor Kawira Mwangaza nenda kurikania Kawira Mwangaza wakili rakari ngugine ya burata ayu Kawira ngugine thai ura tuije wakili kari ngugine ro boss waita wita ngugi fulani ito represent boss we ke gamba fula na wakili raitira ngwe na due diligence bruna ri amount ya bruna urega karewa karwa lakini raita pati kwetha tumba guwa imaronda maguru tuyo chakara ronda tukwan ndege ro ironda nimutura arira kari ngugine na ugo na uraitira ngwe we aitangu ina utiba na mataratibu na akiriretie amsatina kumagege ke speaker gitege speaker no bagitira county government ya Meru ngoyo Nkuruki barombete MCA wetithia na mbere kithurano kiba na wendi bwa muringi kura mathwanio ne yao kitega speaker batu tutina madreti ya kuthura speaker lakini tukuromba MCA sibeto baithire bai karinjas enough na kumake their content decisions without any interference or influence of anybody na bateke ya kwithirwa no ba influenced kinyani antu baraba ina financial muscles iba ile ke previous assemblies ira cha kuluka kwe babare abokuo na barabare abokuo iba iche bro performere bogana pamwe bere papeti cha those executive yu kulukite na thai bandu baina interest iba kuthwania kwe ibyo beyete ni uchenchia inkwenda ni kwira MCA sibeto ibathikire kinya barakuru bagite mbati bachoka nonto ibaka ibachokete bo yatiani ote wachoka kinyomwe ibathikire barabachokete re bare ariante to ikariti ake barabare kuombere barabakwenda kwewa positions imo yai na bokolo ringe kuba bakwenda kuchoka kuya nangaba yetu baro mi MCAs babange baro mi MPs baro mi women rep bawe dito aparere ankoro chetu to aparere otiringe to baikia government ete odai government ni Akawira na MCAs bato atalire bau bare kana bona nyapa yako manipulate kana kugenda uba incentives kana uba ongo kenda bo batala rekai abo bakare kando eta bato tuli wananchi to aparere bakare kando na Nkuruki barombete MCA baewe kanyega kwithurera speaker bakwenda bate unkumerwa imto kinyoriko MCAs bonga banenkero time tu baichalire speaker ora bakwenda ni kenda anto bonde kwithira muntu ora kathurwa no ora kethira kareti interest chia the county assembly na motion ira ikethira chie kuluka kwa ni ira ikethira chie motion ira ikwendekana anto bonde tira ke ikethira chie serve kana chie save the executive Nkiripotera Weru TV kuma Tiania Mbeta wa Mukiri wa Mithika.